murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mubibahimbara. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa ndabahereza. Ndaramukije abantu banyumviriza bari mu Burundi no mu Rwanda. Nkaramutsa abantu ba muri Mozambique no muri Malawi. Nkaramutsa n'abantu abantu ba muri Canada n'ababa muri Australia. Nkaramutsa kandi n'abantu baba mu Bufaransa n'abantu baba muri Amerika. Amahoro y'Imana bane namwe. Nkaba ndamukije n'abantu batanze n'ukuri Yesu Kristo n'abageneza agume abarinda kino cyorezo. Haleluya. Nabo ntaramukije cyangwa se nabo ntavuze igihugu babamwo n'ukuri ndashobora kuba nabyibagiwe mu mbabarire cyane, ariko ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana Imana yampaye riri mu gitabo cyanditswe na Yakobo igice 4 ku murongo wa 3 n'uw'8, imirongo 2 yonyene niyo turi busome. Haleluya. Bene data nkunda, Yesu Kristo arabakunda. Nimushishikare kunyura mu nzira ifunganye. Haleluya. Mushishikare kunyura mu nzira ifunganye. Reka rero senge hanyuma mbandanye n'ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye data. Ndakwinginze uhabwe icyubahiro data. Ndakwinginze data undungikire umwuka wera kugira ngo anshigikire. Ndirukanye Satani n'abadayimoni, ndirukanye imyuka yose mibi yabiri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo undungikire abamarayika bawe kugira ngo bangote. Uwiteka ndakweretse abantu bose bari bwumve buno butumwa. Mwami Yesu ubaho umugisha. Mwami nkabasaba umwuka wera data aherekeze rino jambo kugira ngo rigire akamaro mu mitima y'abantu, ribarongore mu kugororoka. Haleluya. Urakoze Yesu Kristo. Sabyo magambo make byinshi ubiduhera ubuntu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Bene data, reka dusome ijambo ry'Imana. Duhere kuri wa murongo wa 3 hanyuma dusome n'umurongo w'8. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mubibahimbara. Haleluya. Ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mubibahimbara. Mwabantu mwe ba Kristo, iyo muriko murasaba Imana musaba ibyo konona, musaba mbese musaba ibyo mujana ahantu kwinezereza, musaba ibyo mushira mu bintu byanyu mwebwe nyene. Bene data muze musaba neza. Ngo murasaba ntimuhabwe ngo kugira ngo muvyononere mubibahimbara. Byumvikane ko muriko murasaba nabi. Haleluya. Ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Mwene data nkashaka kubwira ati ni wikontora ukuntu uri kurasaba Imana. Wikontorore. Haleluya. Reka mbandanye ku murongo w'8. Ngo nimwiyegereze Imana nayo izobegera. Ngo nimwiyegereze Imana ngo nayo izabegera. Tuvuge kino kintu. Iyo utiyegereje Imana, Imana nayo iraguta. Iyo uri kure y'Imana nayo iba kure yawe. Iyo wiyegereje Imana nayo irakwegera. Iyo ugumye usaba Imana gukiranuka, ukaguma mbese mu buzima bwawe uguma wiyegereza Uwiteka, Uwiteka nawe arakwegera ntagaguta. Kandi Imana Isirayeli yumva amasengesho y'abakiranutsi. Bandanya ugira iki? Ukiranukira Imana kandi mbese ushaka kuyegera cyangwa se uyegereye ni wayegera nayo izakwegera. Abantu benshi muri kure y'Imana. Muri kure y'Imana. Reka ndababwire, mbe murazi ikintu gituma Imana iba kure yanyu? Ni ibyaha. Ibyaha nibyo bituma umuntu aba kure y'Imana, kandi Imana nayo iba kure yacu. Haleluya. Rero ikintu tuba dushaka gukora, dukwiye gukuraho ico kintu kiri hagati yawe n'Imana, kiriko kiratuma Imana ija kure yawe. Kugira ngo mwegerane n'Imana, kugira ngo Imana mbese ibegere. Ngo nimwegere Imana nayo nyene izabegera.
mwiyegereze Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe. Haleluya. Ngo yemwe banyabyaha nimukarabe. Yemwe basambanye nimukarabe. Yemwe bibone, yemwe batinganye, yemwe babeshi, yemwe bajura nimukarabe. Ijambo ry'Imana rikwirabwira abantu ngo nimukarabe bene data. Byumvikane ko mugenda mwanduye. Nimukarabe. Nimuve mu bwo butinganyi bwanyu. Nimuve mu bwo kwikinisha. Mwebwe mwabasore mwe ko murikinisha, ko muguma mwikinisha kandi mukaja muva aho ngaho mukagenda gukora umurimo w'Imana. Waraye wikinisha ariko uragenda gukora umurimo w'Imana, uragenda kuririmba maze ukavuga ngo uri umukristo uri kurikinisha. Reka ndakubwire, nureke kwikinisha, ni wihana icyo cyaha, kuko icyo cyaha kizakujana mwirimbukiro, icyo cyaha kizaguturira, icyo cyaha kizakwica nutakivamwo. Wa mukobwa we uri kurikinisha kandi witwa kuri umukobwa, ndakubwije ukuri, uri kurajanwa mwirimbukiro. Uri kurareba ngo nuko ngo atamugabo uraronka. Umuti w'ibyo rero ucushaka kugira iki? Kuza wikinisha. Aho uri kuri iyo nona, wa mukobwa uri kuranyumviriza, ndazi kuri ko uri kuranyumviriza. Aho uri hose ndazi kuri kuranyumviriza. Uko kwikinisha kwawe kwa buri joro, uko kwikinisha kwawe kwa buri munsi, nushake uhunge, kuko uko kwikinisha kwawe n'ubusambanyi. Uri kurasambana, uri kurisambanya wewe nyine, uri kurisambanya. Reka ndakubwire, icyo cyaha kizakujana mwirimbukiro nutacihana. Icyo cyaha uri kuragendana n'urupfu. Ubwo n'urupfu mwene data, ubwo n'urupfu. Urikinisha ugaca wita ngo uri umukristo, wikinishije kabisa. Nawe mu bantu bakristo ukajamwo, ugaca uvuga ati ngo ngende umukristo ndihanye. Wihanye gute kandi urara wisambanya wewe ubwawe? Urara wisambanya wewe ubwawe. Haleluya. Yemwe mwabagore mwe muritwaza ngo abagabo banyu ngo bari kure yanyu. Ico mukora mugaca murara murikinisha bukarinda buca. Ngo ntago nshobora ngo kwihangana, ngo umugabo wanje ngari kure, ngo ntago nabishobora. Ngo rero ngo ubu rero ngo reka ce ngenda kwishakira undi mugabo muryamane. Uwo rero aho rero ukaba uri kuriyumvira ibintu byo. Umugabo wawe ari kure ariko wikini kurakora, uriko uramuca inyuma, uriko urasambana, uri kurikinisha wisambanya ubwawe. Witwaza ngo nuko umugabo wawe ngari kure, ari kure yawe. Ibyo ni ibyaha uri kurakora bizakurimbura. Ibyo ni ibyaha uri kurakora bizakurimbura. Aho uri kuragenda na n'urupfu. Ubwo n'urupfu ruri ruhande yawe. Ubwo n'urupfu nutihana mwene data uzarimbuka. Ese ugiye kwikinisha ugacupfira aho ngaho, ako kanya ucikinije gusa ugacupfira aho, ukitwa ngo wari umukristo. Ese wumva kweri wowe ugiye mu ijuru? Aba abantu rero bagowe, ngo bagiye kuguhamba baci bakurimbira ngaheza mu ijuru. Ntibamenye ibyo warayemwo, waraye wikinisha, hanyuma bagene ngaheza mu ijuru. Ngo tuzahurirayo bagenzi, muzahurirayo hehe? Muzahurirayo hehe? Umuntu waraye wikinisha, uri kurasambanya wisambanya ubwawe. Urupfu rwagukubitira aho ngaho, ngo yari umuntu mwiza, ngo yari umukristo, ngo Imana imwakire. Ikwakira hehe? Ikwakire gute? Ikwakire gute? Nuve mw'ibyo byaha byawe, nuve mw'ibyo byaha byawe. Reka ndakubwire, nutava mw'ibyo byaha uzarimbuka, kandi umenye ko uri kuragendana n'urupfu. Ubwo n'urupfu muri kumwe, n'urupfu muri kumwe. Wa mugabo we ngo nuko umugore wawe ngari kure, ngo nuko umugore wawe ngari kure. Icyo ukora urisambanya, urara wisambanya ijoro ryose wisambanya. Ngo ntago nshobora kwihangana birakunanira, kwihangana birakunanira. Icyaha uragitegeka, ntago ari cyo kigutegeka. Icyaha uragitegeka. Yesu Kristo yaduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo, kandi yaduhaye n'ububasha
bwo kugira iki, bwo gutsinda za mbaraga za wa mwansi. Ese icyani cyaza kwikinisha ugacuja kwikinisha, reka ndakubwira ugapfiramo, ndakubwije uko nta juru. Kandi rero n'abantu bazakwirimbira ngo aheza mu ijuru baza bari kuba rihenda. Nta heza mu ijuru uzabugiye wewe, uzabugiye mwirimbukiro. Nta heza mu ijuru uzabugiye mwirimbukiro. Kuko umunyabyaha yapfuye aje kuzimu, ntago aja mu ijuru. Umunyabyaha yapfuye aja kurimbuka. Iyo umunyabyaha apfuye agenda kubabazwa. Nta heza mu ijuru we uzabugiye. Baba ariko barakubeshya. Abandi ngo bari kwagusomera Bibiliya, ngo bari kwagusomera ijambo ry'Imana. Umuntu w'umusambanyi, w'umusinzi, w'umuki, umuntu kabisa atari mu Mana, ngo bari kwamusomera ijambo ry'Imana, ngo tuzahurira mu ijuru. Mu ijuru ryahehe? Ryahehe? Umuntu ari umunyabyaha nta juru. Iyo apfuye feri ya mbere agenda kubabazwa. Mwene data aho uri hose kuranyumviriza, ni wirinde kubabazwa. Nuje kure y'icyaha, nutinye icyaha, nuhunga icyaha, kuko icyaha n'urupfu. Icyaha gituma Imana ikubisira ugapfa nabi. Icyaha gituma Imana ije kure yawe. Nimwihane kubwawe bwo mu ijuru bwegereje. Mureke kwibona kwiyambika ubusa. Muri ko magenda mwiyambika ubusa ngo Imana ireba umutima gusa. Ireba umutima gusa. Ninda bikubwiye. Abariko ahubwira ko Imana ikareba umutima gusa, mwene data, bariko barakubesha. Bariko barakuyobya. Bariko barakujana ikuzimu. Imana ireba umutima gusa. Mu mutima gusa. Ugende wiyambitse ubusa. Amataka ari hejuru, wiyambika kamini, wiyambika ubukabutura, amatako yose ari hejuru, amabere aje hanze, wiyambika utuntu tugera ino, ano mabere yose, ibice by'amabere bije hanze. Imana ireba ku mutima gusa. Imana ntireba abasambanyi, Imana ntireba abantu biyambika ubusa. Ukwiye kuba nk'umukristo, ukwiye gusa nk'umukristo. Itara rikwiye kumurika hose, imbere n'inyuma. Ntago ari mu mutima gusa. Haleluya. Bene data, nimwambare mwikwize. Mureke kwishushanya. Ngo n'agapudere koko k'umweru ngo ni icyaha. Ese iyo pudere yo yisize ukayishira ku mubiri, ubona usa gute? Ese uboneka mbese uboneka nk'uko wari umeze cyangwa urahinduka? Ngo mbenga ikanta yo ngo ni ikanta yoyo. Ese iyo ufashe ijyarangi igikanta ukayishira mu mutwe, ubona umushatsi utirabura, ubona utari umukara, ubona usa gute umushatsi wawe? Cyangwa se uzufata ibara ry'umukara urishire ku kera, urebe ukuntu rihinduka. Uze ufata ijya pudre y'umweru ushire ku kintu cy'umukara, urebe ukuntu uwo mukara ucuhinduka. Bene data, Satani ntabashukisha iby'isi. Satani ntabashukisha iby'isi, kuko arazi mu ijuru uko hameze. Aragerageza kugukuruza utuntu duto, aragerageza kugukuruza utuntu duto kugira ngo uzurimbukane nawe. Nibyo ari karashaka. Ari karashaka ngo urimbukane nawe, kuko mu ijuru arahazi uko hasa. Mu ijuru ni heza. Ntago ashaka ko mwebwe muja mu ijuru. Ari karagerageza kubakurura, kubashukisha utuntu, ngo wambaye uku nta kibazo, ngo wambaye kuriya nta kibazo. Reka ndakubwire, nimube maso, mugumye ico mwakiriye, ntihagire ubatwara ikamba ryawe. Kuko ntimusinzire, kuko nimwasinzira ico mwakiriye kizagenda. Ico mwakiriye Satani agiye kukibaka nimwasinzira. Ntimusinzire bene data. Kino gihe tugezemwo ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kwiyeza, kuko umukwe ari karaza gutwara umugeni. Umukwe arashobora gutinda gato urupfu rukagutwara. Ese uzaja hehe ni wapfa mwene data? Uzaja hehe? Reka aho tuharengane. Ijambo ry'Imana rivuze riti ngo nimugende ngo mukarabe. Mugende mukarabe. Ni igiki kiri buboza? Ajya amaso
ijambo rivuze ati nimugende mukarabe mw'abanyabyaha. Igihe cyo gukaraba ni iki? Igihe cyo gukaraba gitararengana, nimugende mukarabe, mugende mukure uwo mwanda muri mufite, muranduye bene data, nimugende mukarabe, nimuje gukaraba, muje gukaraba. Imana ibagire neza. Haleluya. Mwiyegereza Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, ngo yemwe abanyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Ngo yemwe ab'imitima ibiri, ngo nimugende mwiyeze imitima ibiri. Abafite imitima ibiri ni imitima ibiri nimugende mwiyeze. Uwiteka Imana ashaka ko mwiyeza. Kino gihe nico kwiyeza, kino gihe nico kwihana. Haleluya. Ngo mu rushengero uri kurakubitagura umutwe, uri kuraceza, ngo uri kurasimba mu rushengero, ariko ufite imitima ibiri. Imitima ibiri. Nimwiyeze bakristo, nimwiyeze. Nimurebe ukuntu muri ko muragendana n'Imana, nimurebe ko Imana itagiye kure yanyu, nimurebe ko Imana itagiye kure yanyu. Nimugarukire Uwiteka, mureke kuja mu bapfumu, mureke kuja mu busambanyi, mureke kuja kwiba. Mbese muri rusange n'ibyaha ntavuze, mugende mukure ibyo byaha byose muri rusange, muziko biriko biratuma muja kure y'Imana, Imana ija kure yanyu. Umwasi w'Imana ni icyaha. Imana ntago yanga abantu, ahubwo yanga ibyaha bakora. Ibyaha nibyo biriko biratuma Imana ikwirengagiza. Ibyaha nibyo biriko biratuma musenga ntimuhabwe. Ibyaha nibyo biriko biratuma muguma mu magorwa. Kubera iki? Muja mu magorwa mukagumana ibyaha. Ese Imana izakuva amasengesho yanyu gute? Izayumva gute? Izayumva gute? Uri mu magorwa ugakiranuka, Imana irabigukuramo. Ariko udakiranuka Imana, ibyo bintu bikugumaho. Umuti w'amagorwa nugukiranukira Imana, kuko Imana nikura ku muntu amagorwa mu gihe yayikiranukiye. Yesu nashimwe cyane. Nimwihane bene data. Igihe cyo kwihana ni iki? Nturebe ngo rebe ukuntu isi imeze. Reka nakubwire, iyi si izashira, iyi si izazingwa, n'ibirimo byose bizazingwa nk'umwambaro. Ibi byose ubona yuko birakayanganira mu isi n'iby'igihe gito biriko biragushuka. Nibitume utaronka ubugingo, nibitume utaronka ijuru, kuko ibyo ngibyo bizazingwa nk'umwambaro. Bigiye kuzingwa nk'umwambaro mwene data. Nimukishushanye n'abiki gihe, uko abisi bagenda ngo namwe mwishushanye nabo. Oya. Nimugarukire Uwiteka. Nimugarukire Uwiteka. Imana irabakunda. Niyo mpamvu Imana iguma ivuga inyuze muri twebwe. Imana iguma ivuga inyuze muri twebwe. Irikirashaka ko mwihana, irikirashaka ko muva mu byaha murimwo. Nimuve mu byaha di. Uwiteka arabakunda. Uwiteka ashaka kubegera. Uwiteka ntashaka kuja kure yanyu, ashaka kubegera. Nimuvane biriya bintu bituma Imana itabegera. Hanyuma nimwabivana, Imana izabegera. Nimugwanira gukiranuka, gwanira gukiranuka nicyo kintu gikuru. Nimugwanira ijuru, mugwane kuja mu ijuru byonyene. Nimugwane mushaka ibyisi, kuko ibyisi nta kamaro. Ibyisi nta kamaro. Yemwe banyabyaha nimuje gukaraba. Nimuje gukaraba, nimuje gukaraba. Ibyaha ni byinshi sinabidondaguye. Ariko mwene data uziko utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nukuri numwakire. Igihe niki cyo kwihana, uve mu byaha urimo.
uve mu byaha urimwo. Yesu Kristo abaho umugisha. Ndangirije ahangaha, reka nsenge, hanyuma ku bantu bashaka kwihana n'ukuri ntimugire ubwoba, mumpamagare ndabasengera, Imana ibabarire, kuko ndaba ndiko ndashimira n'abantu bari kubarihana. Uwiteka Imana nagume abaha imbaraga zo gutsinda icyaha. Yemwe bantu muriko murihana, bantu muriko muramamagara, nukuri Uwiteka Imana ndabasabiye imbaraga zo gutsinda icyaha. Imana Isirayeli ibagiye neza kandi gume ibarinda. Yesu Kristo ahezagire umuntu ari wese ari bwumva ino video. Nkabandi Pasikazi, nkabandi umukozi w'Imana, iyo ni channel ya Pasikazi, ushaka kwirukirayo yagenda akaja kureba ubundi butumwa. Uwiteka Imana nabahe umugisha. Iyo ni channel ya Pasikazi yo kuri YouTube, kuko abantu benshi bambwira ko atama YouTube bafite, ariko Uwiteka Imana abaho umugisha. Bene data, reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwingize data, ino jambo rigire neza abantu bayo mutima yabo. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu